Kublai pi baro shakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakongsan menta kasni kilong. Shakne kitri ki thei terwasha hakinong tray SMB hakandailan. Rakhe National Milk Day ke Meghalaya hakasni kha u Dr. Verghese Kurian. En sedang penhekno ya ke Umroy Airport, en jurip ka AAI ya ke Baljek Airport. Ban empat sedang ban penbaha ya ke Jaka Hakmat Civil Hospital ban Shong kinong di Madan. Ban mentang ini apai syaki Khubor ki bakam bania. Kinong terwaso kuai bat kitei terwasha hakastep arpun riu tarik Naiwieng hakapor katway baji. Kila syak ni iki kitlisha ki shangbu jingbam bat shangbu so balaot haba ki terwasha rum shaneng hakitan kandailat hakinong trei joka Shillong Municipal Board. Habala wad ya kadau kinong trei joka SMB klayathu bala mana ya baro bandi jingde hasurok kandailat claim dayo ya ka certificate of vending. Kani ke Jylla juga kinong teri SMB kala penbitar yakini kinong terwasha. Kilaong ngimsyong hakawai ke Jaka, ban ngikri nakawai ke Jaka, syakawai pat ban terwa ya laki mar ki mata. Syaki Jaka baki breu ki yeng ni kisyong. Kini kinong terwa mar kila penpau ya ke jingbitar ya ke Jylla jong Khubor ke SMB. Kalau biji kan kini ya? Kalau biji kan kini? Kau mestam. Mau kini gila ya bro, ya bro. Beri kini ke area apa ini? Sini na market pun kerja kerana ni. Kanu meeting bang Yosong ni. Kita pun ni ya tak ada om sya yang ni bam makin tu support ni. Kita terwa no, kita terwa di kita terwa sya, kita terwa so ni kita terwa kan ni kata. Apa kini lili beli kendal ke Shillong. Bila Aisyah kita beli kelami no. Ni bagi Shong sang tu. Ada kita man aja, ai kata kasih ubi kini Indonesia ru. Nem ni man ai Indonesia, unang nuan tijing til ICUB. ICUB nong tiru. Anak baru hanya orang COB saya curi customer ru. Pendang dah ubat. Tiba pun kita pendang dah kibat kenjang pas ikan rong itu. Pertanyaan COB kini kita kam bandrung support dah COB tekinong tiet nong tiet kini bandrung COB. Apa pandangan saya kibat Dulu palat kerja sarkar sungi nang sada. Kanya banyak tang ya ubadok. Nada kakwa balik aku ni kat bagi nang bat ya ka anya karulai. Bar khoi milu sabar. Abang mentakan berperiak ke sarkar. Ni biasa mentakan berperiak ke sarkar ni polo ya ti. Ni buat ya ngidang pura, ngidang buat, ngidang yailang rengkat bak sarkar. Andai ke sarkar kat bi banging yailang bagi dak hongpong kidang nyon dak awai pakalat tu ni. Lang ya kini kita lap bakiat sistem pilar, neu punca, neu drugs ya baki dia, baki ya kini ya penyam hadukan ni. Ha? Mentai kita yang kita hendak kita jat kita beli kita di drugs open, kita di open, ibu dah ruyai nang tu. Jadi dah punya banyak ha. Tadi dia mentai sam diam kan. Mana? Mana bakal ni kasih? Mana bakal ni? Betul ke? Masih uspa. Atau dasar kadang semujin bam nak gitu ibu orang je bam nak am. Suan kena belajar gitu ni. Orang kata dok boleh kau ada bom sahabat dia orang kan setelah khususnya tentang bam am tapi khususnya di bam ini kau. Dan kata ini kau kita orang am syara macam ni am syara berterwah ni orang kan siap lagi mah. Oh nak melong dia. Balik melong. Pipidai kiba. Pesnya apa orang itu? Kini kinong terwasa, kimdai kibawan terwa mentah, kiba terwa ladu pensua, kinang dia madan baru kau kini salu di kini ya. Buat gitu saya kibadan hak office terai nak itu kinang rasa, kimtawara haja kasong. Kini mentah kiba song dia dukan hari kini bisa kan masa dari dia. Mentah kita di nak kini ya, kum kayo banyak mentah kita di nak kini ya. Orang saya simlah saya mah, yang tu. Dawan lah saya dan ber oni mentah kamlong yor simlah saya mah, kiarap. Mentah dali hadukan saya kisah saya. Kimyo em. Dia mentah balik kini hadukan ni kini kinang wan dia saya bagi roh apa? Anak bikin dan COB. Kini COB ni habis shooter masa. Kini siapa saya yang dia? Mana mana? Hadukan ni ke Jingyan Bank. Ngalang kau ni. Kan ni ke Jingyan Bank, ke Jing isi ya kibadok. Kebalik tim super nyaplut ya kibadok barak. Ya im betang high level. Dia mancing tim sini ni baik. Kalau biji kan kini ya?
Kan biji kan. Hoi mustam. Mo kani gila ya bro. Ya bro. Ya bro kau tiba dalam tu kena bisa. Budi kani ke area koi na. Sini na market pun gaji akron dai. Ha kanu meeting bang ya song nai. Kita pun ni ya tak ada om sha you know ke bam ke bu support ni ke terwa no ke terwa di ke terwa sha ke terwa so ni ke terwa kan ni kata. Ande apa kini lili bapli kendal ke Shillong. Bila Aisyah ke beliau kelami no. Ni bagi song sang tu. Ada ki kuat man aja ai kat kasih ubi ki Indonesia ru. Nem ni ban ai nang Indonesia unang nuan thi jing ai si ubi. Ai si ubi nong ti ru. Kum Shibenta ban pensa nam bat kan ma burom me kasngi kha jong Dr. Verghese Kurian ka sarkar India kala penlong ya ka arpun rio tarik Naiwieng kum ka National Milk Day ya kani kasngi la rakhe habaro kawai kari India bat ha ka Jylla Meghalaya la rakhe kar pang da ka Directorate of Dairy Development ka ba penlong ya ka jingyalang ha kani kasngi ha Central Dairy Campus Mauyong. Hakani gajing rakhe lawan ban shimbanta de ki officer katanat veterinary and central dairy ki khna school kinongri masi khemdut bat ki wei pat ki jingri. Hakani kasngi ki khna school ki la shimbanta ha ki jingya ko ba punjat bala pelong daga Directorate Dairy Development kum shibanta ban kan mau burom ya ka jing penno bha u Dr. Verghese Kurian ban penroy ya ki kam penmi dut hakari India baro kawai daga ba penslor ya ki pat ba ban shim ya ki kamri jingri kum kalat kamai kaji ba kongsan. Lasa mi ki khusnam ha ki khna school ki bala job ha ki jing yakob la pen ko burom ru ya ki nongri masi khemdut ki bala trei shitom ban kentiu ya ka jing penmi dut ha ka Jylla. Ngakwa ban pensyah hang ni bayi kimat bapila warra bat kentiu ya kani kam kim dei ban long tang ke bangin susngap ndrei ban pentrei kamru ya ki ngin persyang kum ke sarkar ban penurlong ya kimat ki bapila warra kawai hadian kawai pan nakaliang jong Directorate ngin trei sitom ngin trei janai ban warra bon ki scheme ban ai Shibun ki jingmentoy ye ki nongrap jong Jylla hi brok away. Nakabenta jongi baro ki bidan lang hang ni. Ngidan laga jong kabenta hagani ka kam. Nedo ki nongri masi. Ki nong sumar ye ki masi. Ki union ki baper ki balum ki bapenket ki bashet bar ki basnai ki jingbam nagadon. Ki bapenya iyo ye kadon. Ki nong de don bat khamtam yangi ki nong di ya kadon bangi don kam ke jing trei lang jong baro ban penkiu ya kene ka kam ni ai ru ke jing songo ya baro ki nong shembenta jong ki department ki seng baper ki badan benta ban play ki stalls ki badan hangne klem ke jing don benta jong phi kene ka sngi kanom long ka ba ifo ipeng bat ka ba ya tanti Badan hak ni kasih. Hamtam ya ki kena school. Ibalong ke generation kabanwan nak kabanta ban puteng ya kani kakam kabangi kilong suwa balak ham haswa niat rei ya kani kakam. Abang ayang hang ni ngasoban jauh ki umat. Abang perkat ya lagi pamla ban mudur mangala ban yo ban yang hang ni bat pi ki officers bat kinong pet ki jongi ki ba piju senran barabor yani akan diat ngakum kalong kami kabari masi ngalamat sibon ki jing ndai klan kita ki jing ngamla banyang hakan ni kasni ka menta hang ni hakapor mga sedang ya kamri masi kum ka kantai beriu da away ka masi haki jing gi babon hayang sam ngalai sha ya kita Wala train na dong sa dong ngalapan he kamasi berkakam jang amanta kalak kiyo ba te hoy kum kinong rimasi ngibun kijing henry kita kijing kilong ki challenges lani ki training yang kum kinong rimasi ngan ong kandiat hoy man ki kam mangitre ngimat kijing lakakam kanu kakam ro kibun kijing henry habang day Kibril ki batray system ni poi sa kathong man hagi ni kisnam ki baladet ngalayo iru ya ka award kum ka best farmer
Karena kan ketik susu yang bangun tray sistem susu. Apa yang kajing red dan sikun, kalau tray sistem mengalabati kapor. Apa yang kajing pang jauh ikipa kajing ru. Dakathong ban penbyang ya kalit kawan lengba ki lieng sun ha ka Jylla ka sorkar Jylla menta kala pen kre ban pen he no ya ka umroi airport ban ha ka Khuborjylla ban pen state no ya ka kam ka bayadei ber ka Baljek airport. Haba pentip ya kani usembut Menteri Rangba bapet ya ka tenat transport ba asnya balangdhar ulayat hu ba ka sorkar kala pen kre ban khot tender biang daki wei na ka benta ka project ban shna pen he ya ka umroi airport. Habayadei ber ka Baljek airport uba asnya balang ulong. Kajing jurib lang hapadeng ke Airport Authority of India AAI ber ka sorkar Meghalaya kadang saateng na ka benta ban thit shu iki jaka bedonkam na ka benta ka Baljek airport. Dakathong ban penbyang ya kalit kawan lengba ki lieng sun ha ka Jylla ka sorkar Jylla menta kala pen kre ban pen he no ya ka Shillong airport bat ha ka Khuborjylla ban pen state no ya ka kam ka ba ya dei bat ka Baljek airport. Haba pentip ya kani usembut Menteri Rangba bapet ya ka tenat transport ba snya balangdhar ula pentip ba ka sorkar kala pen kre ban khot tender biang da ka wei na ka benta ka project ban shna pen he ya ka Shillong airport. Habayadei ber ka Baljek airport uba snya bha ula ong ba ka jingnya jurip lang hapadeng ke Airport Authority of India bat ka sorkar Meghalaya kadang sateng na ka benta ban de jurip bat thit shu iki jaka badonkam. Now though yet they are yet to allow the tender only. Even today I had a meeting with my officer. Now the technical evaluation is still on. So after the technical evaluation is done by the airport authority, they will allow the work. That is for Umroy. Because you see, this tender is not by the government. It's done by the Airport Authority of India. Technical evaluation tender. Tender, okay. The contractor who participate in the tendering process. So now they are evaluate their paper, and when the paper is ordered, they will allow to the lower to the L1 only, and the work will start. And yes, they inform us from the day of issuing the work order, they will give times 18 months to complete the expansion of the runway. But we are waiting for the airport authority to come for joint inspection. We will finalize the additional land to be acquired. It should be in the right direction. We should not acquire it wrongly. Kinong di madan basyong di Hajan Civil Hospital Shillong haka arpun riu tarik Naiwieng habakran syagilat pathai Khubor kilayat hu baka sorkar lengba katanat municipal hadu menta kimpan yo ya kajing betha bakin kinria ano nasurok civil. Kinong syong di madan haka tei kejaka kiba kentup ikiba desha deja dejan bat deso bat kiwe kimar kidan amduna ya ka sau pau basa. Ya kita kinong syong de madan ke sorkar kan penkendria aswa Shipor haplau hasenda ke office PWD Central Division. Kinong syong de madan hasurok Hajan Civil Hospital kilaong. Baka sorkar kan penkendria Shipor yaki syakate kejaka namarkin penbahaswa ya kalentiyat kejat. Hendrai na kaliang kinong syong de madan kikuwa da kajingete kular ke batikna bat ke sorkar lakin syong tang Shipor nikin syong sa hakajaka jong ke PWD. Kinong de madan basyong de Hajan Civil Hospital Shillong haka arpun riu tarik Naiwieng. Habakran sikilat pathai Khubor kilayat hu baka sorkar lengba katanat municipal hadu menta kimpat yo ya kajing betha bakin kendria no nasurok civil. Kinong syong de madan haka tega jaka kiba kentup ya kiba desha deja dejan bat deso bat kiwe kimar kimata kidan amduna ya kasau pau basa. Ya kita kinong syong di madan ke sorkar kan penkendria aswa Shipor haplau ke senda ke office PWD Central Division. Kinong syong di madan hasurok Hajan Civil Hospital kiloong ba ke sorkar kan penkendria Shipor yaki syakate ke jaka namarkin penbahaswa ya kalentiyat kejan. Hendrai na kaliang kinong syong di madan kikwa da kajingate kular batikna bat ke sorkar lakin syong tang Shipor nikin syong sa hakajaka jong ke PWD. Ka jingwan jongi hande matasi balong ba kila penni ya ka les banle ya ka claim katu ki penni ha ka kot Khubor hare jingsa kani ka bakhado ngedam meeting jong ka PTVC ro ki knya kran re jingsam mau kum ka WhatsApp group ro kila dap thau na man ta kiniki member PTVC lagi kam ai re ni ro Shillong kum no te kan san ngiyo i ha ka
kot Khubor dan bayar Shillong tama kam la yang ban long untuk kijing sagi dewan pentip maka sang rukila dan ki member ba demi mat ba PTVC Naiwieng berkat kan bat ki eke na do bastang hing la ong ba lai I kajing long klumar hang tai hapo khandai lat kajing ya yo license tang kajing bam yo kajing bam pet hai ki kot kisla kajing bam biang taka SOP nado bastang hi kar kontre kam kolong kulmar kame yo renti re ki dan kajing ya arnud iwe kata ka rukom ya rung dan kiba haduk mentaro jing sale ka khandai lat tempat la ban pendap kam tanggawi ke area tempat dap mereka lakta so shawai rengi ong tong ini trai lang rei hi yo hi ha ka khat saus pa ka basar bin kong kelum jang ka sor Shillong borok kawai tena ka turu ki klem padle area pa area banle ya kata ka claim an objection ban pe kita ki kot Islam rei na ka khat saus pa ro kiladap pia lupa marsiteng kumno kin shu pia damaki klem padle ya ka claim an objection kata ni bu jingkli rei na ka to por baya pia ro kilami itaki vendors kila pun pau bagi ki baladap survey possible ki don kumba ap khandai ngot naka ap khandai ngot ke bala ale ro ki dang don ki ba one song sunday ro ki bala ala ki ba dan ki hakapang ka stom ro ki bala la kumba shongot te komod da kumno nga thlai kumba sau khongot ei kin don ki nong de madan te naka ap khandai ngot makana naka ap khandai ngot ro ki la panni hana ba ki eligible vendors ki data khat sangot klem padle ka claim an objection nalor naka taro naga nagi ada pihak atau khat arngot pat ki khot ki ong ba lasai kasni banwan ni banle ya kataka claim idon ikerteng jon ini do lai ini kong ba ha katuka claim ro kami ka kerteng aba ini le la dai lupa eligible vendor nalor kataro sau teliki kerteng yi hang tu ndai kaba ki claim pan ju dai ki vendor ki khampat ju di jing di mano rawat kini ki parabaya song di jing di lang hang tai ru ki ong ba ngi bitho te kumno bakin sia semrai marwai taka jing don kata ka PTVCM ka jing le song le yakran mangi kum ki member na ka seng ro bani dai ki PTVC member balayani madang tai ru ka Shillong kam kai no te matangi ni haban ban si ban ba wat ya kani ka jaka ban ong ban nado kasni ning kong hibayawan type perbalik inspection ni ong ba bakil ada batai ba kadai tang temporary shipor na mati ong ba kini panha kini ti kadai ka civil te shipor kin kan ria asani but adin dala doksna kadai ka civil em kin sapan kan ria dia tengi ong shaban le iki ero de wonon kata ka MOU ka jinge tek tin ka yeng shong joka kong yantiba lamare arpu nyosnam karta ka kurem jong uba koben maulong hasnong nongjri umsning riboi district kala kem ding book hakapor kumba khatwe shiteng minmiet bat kala ingkong khat bat kala de pe na ka jing klan palat ka ding ki pulit pelip ding na umyam police station kila her wood shakate ka snong bantem ya ka jing klang jong ka ding Hendrai namar kadai hakapor kyang bat kane ka yeng ru kadai de kitin bat ki ding ka ding kala klang hadu baki pulit pelip ding kimla le AA show bantem ya ka donbok na kane ka jing plu don manu ba mansau hendrai la julor lut tang ki tiar kitar bat ki mar ki mata ki badon hakane ka yeng ki pal ba kilami ban pelip ya kane ka ding hendrai kim kot bor bantem ya ka haba ki pulit na umsning police station kila penlong ya ka jing jurip bakerki kila suba imat kadon ka jing thut haka solar battery bakani ka long yeng ka bu hakamra pedeng namar ka ding kala pur stat tang ha pedeng khendiat por bat kala ba me ka yeng barok away utra yeng ula pentip da ka FIR shiki bor ka umsning police station halor kani ka jingja Meghalaya State Pollution Control Board katanat rekam jaga sarkar Jylla kabapet ya kajing bha bat jing yada ya kame Mariang na kajing penjat bat jing penjulor la kalong haka kambrat jabo kajing pom pathar ya kiding kisit haka sngi arpun riu tarik Naiwieng kala rakhe kerpang ya kajing yat lenti kabasau pu arsnem kala penlong da ka workshop kabashi sngi ban batai halor ki jinglong jingman jangka Mariang bat karukom terekam jangka board nadu balas dang ya ka State Convention Center.
Hakani ke Jylla lawan syembentalang kinong penya jong ki karkhana do bilat na lum jantia kinong penya jong ki factory ki industry ki badon hakkeleng jong ka Meghalaya lambat ki wei Khubor ki batrekam ki badon bentabat ka mai maryang. Hakani ke Jylla ladon langru udi Sathian IFS Principal Chief Conservator Katnat Forest kum ukongsan bat ki he officer jong ka MSPCB bakan thop BOR Naina Malai IFS Chairman jong ka MSPCB u Dr. CH Chirmang Member Secretary jong ka MSPCB paru Dr. Shantanu Das Regional Director jong ka Central Pollution Control Board Shillong bat ki wei 42 or 43 years back, the board was established with a vision to safeguard the pristine environment of our state. Since then, the Meghalaya State Pollution Control Board has been at the forefront of monitoring, regulating and guiding environmental governance in our state. And the Chairman Pollution Control Board in his talk has explained the various initiatives as well as the significant achievements that have been made possible by the stewardship of the Meghalaya State Pollution Control Board in the previous years. And the Member Secretary also has narrated some of the significant achievements and the approaches that are being adopted by the Meghalaya State Pollution Control Board in tackling the problems of the day. If we see the way we have traveled since the inception, one significant thing I would like to highlight, we have seen that the regulatory landscape has widened. That means that has made the task has grown, the expectations have grown, the responsibilities have grown over the years. What started us with simple tasks like basic monitoring and ensuring compliance has now expanded to encompass diverse domains ranging from industrial emission, biomedical waste management, e-waste management, plastic regulation, and also some of the climate-related concerns. Each responsibility has demanded technical expertise, institutional coordination, and community engagement. In Meghalaya especially, the achievements, it would be a bit more difficult compared to other states. Ka football tournament bala penya de ka kunhun kan kinong nya thuk ka bala tip kum ka the Ultimate Legend Bikers Association Tulba Eastern Zone kalayat shat shakman bat menta kala poi shaka jingya kini bandrung shaka semi final da ka jingya kun quarter final hapadeng ka umkti sports club persha ya ka maupun kshat bat ka Sports Club persha ya ka Western NCB. Yakani kelumpung la sedang nado ka khat pra tarik risau ban lai pu arteli ki kenhun kila syembenta ban yakani ya ka nam la du ka pelabu da ka song pisa shilak tengka. Ka kenhun baar kan ra sanpo hajar tengka ka buskit. Ya kate ka jingyak kini rung semi final lawan ban pensngan da uba Chair Bonels Emily, President MGDWA Central Body, ubadai ru Vice President ka North Eastern State Government Drivers Forum, baruba pensyai bok lang ding do Chairman SSSS Shillong City, kum kikong san haka jinga dan lang usamla Damio Lamare Secretary Tulba Eastern Zone. Haka jingkran jung ukong san ulapan pau ba udap da kamen siem ka bakmen ban yoi baka ni ka kunhun kinong nya ban kidon ya kamen siem ka basbun da ka penlong ya ka ni ka football tournament ban kersan ya ki long ying ki badon kam ya ki jingeram ulaya thu ba lengba ki social media la yoi katnu ka ni ka kunhun ka jule ya ki kam isin ei ba de ki kam ki ba bhash ka imlang salang ba de lengba ka jingla jung ki ban kersan ki long ying ki baduk ka ba penlong pat ya u pan yarap pan kersan lem kat ka bala na ka benta ka ni ka kunhun haba phai pat sha ka jinga kani rung semi final ha ka jinga khun baningkong ka umkti sports club persha ya ka maupun kshat ka umkti SC kala la ban penlim no ya ka maupun da shiko la not bar ha ka jinga le kai ka baar ka Western NCB kala penlim no ya ka Sports Club lengba ka tiebreaker. Mai lam ki sim juni junga do pi bro yi nadu step ka bangi ki hadu kami pen phai shri
Tuhan ni Khubor ni kumbun kitien. Ni komisar. Badak itu Khubor ngelapoy sekabakun terhadu bangin daya syambiang kublai Shibun.